Kay wa ana ko slienge kat live Rungum darake ki so live oh. Kan share ya finka Kahit bangan nga share ya pe. stand by. Paigos ko ako sa ngan na masuk kita da kitin bel kita ma-share ya makasilu na kasamtawak. Ang pinwikat nas wikum sa Zoom. De tapan kita sigin na yak kata na kasamtawak. Malita mo liban il-share ya. Share to a group. Post. Now if we got kumin akam na so ang ashe wo ye we got chang yo ye me. All right. Gidi ba tam dawa ko na ko slienge. We yang ye la Mr. Lipan finan San Antonio, Texas. Sonia Tilson finan Ponbe FSM. Natigni na finan Kent, Washington. Greenbelt tigit school ila ka wiga chang. Nanga pange Soledara Ash finan Southern California. Choser Dale. Choser, kumas Indiana ba eh? Na kita mata kitin Georgia. Okay, Choser kilo. Asbot casting goals and doing pa yang asum check actress lo ngan tanga mo fresh ka kasi ako. All right. Ay kita mata kitin bel na suikat. Stand by.
Alright, kal ikaw na sus kay wapain kuos ngayon Shirley Tara pange. Kadang akfa siya weeking ke gasin goal. Na wiyang wiya ko la Mr. Lipan Welly ilash in San Antonio, Texas. Na tam dahil Sonia Tilson Kaivis, kaya wikachang point bime. Na tiginis Aluka finan Kent, Washington. Katawal tigin Tresco, vita magtimbel ilianta ko wikachang. Sokta, no na bel na ko bitki dak feshe or na si Glens up lash, yok na ke Glens up saying kati nash way dok lash katsuna yuin kat siakla kaya kaila laal nakatavas na mit pa ng kasunal di kinisa na nag-iipsingan din cash got siakla pro train lash katavas na mit kinisa na nakin pala na sum Ikaw kilagaksakin kat ke katsul pewasun oye ka ke shipen gas molal. Nametli mana kaywa katagani paroy na ke fact lal tamlay sirle. Kat fa proy olem kat baba matal kulo malalap na simke molash. Kum sul penakalang na session filia kat soon pe pesenge. Kikata ko la kating kain showing na ke sharing ka fakak lash kat kina malalap tamaying makatak fashing ngon lomin kol kat ke kat siya king on mata lomin we kat aknas na sinsiyas matayin kat kasha kat inkain fakak kaywa kas mo lomakum kina katin tafala kat siya kelos pe kuminkain me kon mapem matanin cielos sa mainin na long ay gas lom kumita wala los kololos menake live gas lash ke lain saying wala betig interest ko ke enilashwe ilang kain we got pe ke pensing kat pero ayoy nge ekatito pela pos masikya investing around ni katle katoreni na kay winesot na zoom kaksakin kom masimit en kay nga shape ke casual na selos na kayo sa hinanay kom kiyo na si mamay los ashke we got kipesing got proe kainin Jesus met lang lash amen kahit kalamalap amen tigis na klok pricingan mitlig din vast na med sumner Lucer Lipan Welly then cash got kishamin ikesalashan katava sumna get announcement Lipan Right? Kulumalap tamlay Shirley. Umlong Bashek. Longkum alakalim vast na med Kulumalap civil parliament nagawa Thailand na ke proy mainan sanga fresh ikatalan programo. Nga inwan na nagawa shui kaksakin god women nagawa in shui kaksakin god ke molar. Kasen proy apagat nga siya katlal fi mo online god pawskat. When kat kepel nagawa magat cleanse up bi. Finwan nga ne wang ben na. Ben work malasha. Arga chui kaksakin god ke proy parliament nagawa ke pelchinge inaula met ko lash show lash ke kashin ko ke pelchinge in pangat met nagawa pang kena is pelchinge si pe shui we komin shui kaksakin god ke mo lash kai si kat tago na ke unit sa si ke wichinge pange wala lawan god ka god promises kada lie mandi na ke shet na si pe fagloi mana ke shenry ke wiknge the keywords mataga uskat me ke kota shenam shinge pang samna kota shinge winter kota shinge liki losh na ke kalam malam chitari ye pa ako lan god week shinge falen na ke kapin January pa me wala lan god nakadalle shui gakshin god ke ikekla malutut ka unit sa shinge na shishke pe shinge ka tin shin pa na ta long
long gas mol like a belching and she been a got guy shim at the lalfuni. Kemakadashke. Got for 5 years, got nothing like the one at the winter that she back is making you got. Yotna again, yes, I see Magade touching again. Focus large in ma na ingasha when I'm a pepperless man kekoloshes up the toy for she and a guessing a lacus. Long chica will God. Fellowship sheeshin sheelan met the lalfuni. I mean, yok super kepelching. Fingat li post na pa force klan fellowship. Te masashi si pang. May kuno kon lash nge like a week nge akaling mi kata duty sa marsh. Pen pa content fashion na machine pelching. Na focus la koma at in siya na masyashing sa na wana pro la tigin siya na one kat mo kay na bakain pain kat ka siya. In mata focus na kaya akwo pa ilan kat. Aki pelching siya kak sigin gat through malap kada kabilen kalye 2022 esom na 2023 kaya nga Christmas present sila kad li pang flat lal kat na si ne kenya lipan mong lengen na arpen ne si kier ne licher pang ne pe ko sai ke pel jinga afak mga ke wa ko sin pro pe ke show los arfinan pilio ke pel jinga wana ma ne sonia alfa ke kim tai try be the pro los mana ke wa ma ko ki pang flat ma akwa mind sang ikas kat pe na ke makatash kinga Molin life in Lasha, but the rune got one in Shaflay. It's eternal. But especially in special Coxing got Capella, Pine Commercial Manengo Marchwell. Now, advance Happy New Year Nation, Lomalapke Artlom, that means share like ye delegation. A bang cast for Toto in Sanganda, Tamil Shirley, show Lala, taking Trescal show Lala, taking Siena, show Lala, Nesonia. Finan Pompe. Lomalap, God bless you. All right. Let me slip and global lap some ni guest and ipse tukun samin bang class up okay there that announcement sa luwo. So the matiga testament na ki announcement lang gasin ko katsun na ke Facebook med na ke kunakan ke wiki nge dan sumali kini sa na ke may fact singan nakatava tukan keep lang gasin ko. Tingin na. Laman lap, silben narelap pasyan paing lak na si was. Nasin may tuyak masin rumah ke pelsen la minister lipan tamlin serle na wikom ta ko ifinen Micronesia main we got finan ponpe kuloman lab tam tayo ki arsloman sonia pang got sonol joylin Valerie ke Christmas tal tuyak kaksak Rakaksak lal dal friendly al dalat na fala pa nga fala tange sislak look lang o wangan ke umat mask talala na ingan cleansing God na announcement lock ke Facebook ash kinakan luwa matawiyak si pamante nemi na confident Honolulu el shakak mante na Tuesday nga copy paste ash ke Tuesday malutlo ke Tuesday Shipesero pat kata akata yang in tau ya ka nga tal ke ipsen Miss Karen bail pat lain siya kay silain nga nildo ba na siya mising nara talekat like ipsen nara Monday na Tuesday pa tau yak tarya kata yakan nga siya kingan kan siya sette pala kang askingan siya kung fininganin wiya siya akatan ki sette nagnasakalim ye wangan requirements sayan requirements slash ke tawi kuminin akon mo iti tawi se in mo or along silang kat kumin ko in fakat kaslan panangan mo si ma katsuk ya in ko in fakat pangan mayuro ka silpa na paing kos na kaywa we ka din share ka like livecast slash oye ka na nga finchak yok April last week was so lal and namata mas nekinye finan ko siya we met I met finan ko siya nekinye lipan
our condolences to the family. Kulawa malap le Mr. Liban nga long si Faxilong ngan kuma Christmas gift sila thankful at lan grandma logo. Wow. Ato va na long. The va na pesi make nga long may ting at lali positive side ke bang na lan may lash magat long siyo. Kulawa malap kilalal fung iloman la Minister Liban nga live matli kuya umyana nga enen na kumpay kay kasing kasyo. Kay pangan masyur ka, silpa na kakulaw kay Ashlows na kaywa. Alright, tingin na kula malap. Bitski nga kidesyo na ki announcement lang casting gola. Sonia, kung to kayo point bime, kalam lakas news selu ma marum kan dafa kita with long directly from the source. May ashuru munga na kalamin siya. Rela mute. Ska check mic tu man. Mga mo chat no mute. Siya na mute. Ako flan mute. Ay, Commute and Loman. Okay. Si Ay, Caroline. bakit? Ay, Online. kaplong. Kailangan naman la, paing ko kaywa, kawi ko sin kapsakin gat malala kemolash na kaywa kipense ngayon. Kawi ko lemon lipan bain wedok le, non kape kipang palet nalan lasin na kenye, kaya pala sin Amy. Apapa na niya, bien sa lain muna. Ito, tawalan Sterling, ikinisela. We viewers slash kayo mama, we got kipensinge, pangos na kayo. Lemen, gatawalan Sterling sa lamen nusage na ashnus sila. Lusiran, mabenawan ninyo na gibalan bena. Arshuin med lalal fungivet av ars fineno. Men där färske efriom na los tagara fellowship la sa shinge. Na kaya nga ye som car wash matayin po bisin siya sipla. Nga som wi may lo saro ko nga som windayin. Mga te na wito nga di dan share ke me Facebook. Nine fat laban powerful healing prayers madalaro. Away to klera non ka ke mga nga mo may kayo wa assuring ka in sila lamay na inak fashion ya at gulopin niya pa may dak fashion ya. Tanda pagka lalay fungi lash ka na kon lalay fungi ka at se fun na. Nara fact lang matayin say foi pala ke mo alay indut posta with mas so ilos fragelos ilos sang holy oil or may holy water sang navelos sa masyalos latena kinalong mga pangay man sika nga mo pero misenge pangay kanyen mapa sikyak nga malay nila siya payustat na nito. Other than that, mass point well, ala fuko na, ala na kinki, kate na regular kiu, open basta iten and open mo, may two mo pairing participate na ra. Outcome ke Christmas to Christmas on with point be na pair woman na kay wala ke safla. Satu pangan news ko to sa mga sure nga kalain share. Laman la. Alright, kaya kung kulo ke makum share ipengan yok na ke mama sikak finan point pengan inchu be akes pakinjigat ke lalal fung ila asha le wole ash met takasukin gasho in fagaluk gaslan god. Masingan mawusi ma iplok kum na ke bakit yan check yun takanashi ke lal fung ila asha.
eller kiden de lige makay fan ako den sven warn assistle katashi oye kilal fungilash yurin ka or nga atsan long sumle ash wait ngan finin ponpe na nga adigin le wait fagangan la shock to ifinilos dakigastan ka katsanglo진 katle elos uselos min ingeni magajbak yokki pavaxon tira insang glory nakawana singkat in wangin ma iplashke na malus akfashingen if in God is glorified na kulona singkat na nag-iplan masan ngaliye maslanen away en Honolulu li maslanen Kent ko Seattle si Burien kaya alaf ko nga tala faithful na kemta long yan no nga alaf ko may nga basi kay nga kemta li hole may tao inganin sumakfala Masing pa al intani siya la ali la post met kat kill si Joshua ali los yo kali wa na shokte los so we mass so we act flat pa nang masang gulojin kat we fin siya ko pa le un lo siyak nga nakflat je long lang lalon ka nakflat je wen sila nazin kadals mo isang molikat le fin siya mo Casque in Cagliam Torin Cielos. Le aşması vuoliki, aşması yokliki. Cielam. Na iwibe na may ngayon dapat the condolences. Na assume tamalipan na siya uluan ke passing of your nemada kiyo wasan. May finchak la siya pa kukuhos pa Cagliam Proilasin Wikuske makusak fashion. Kasam si kaya kung dakle mas affiliatari kaya namasi kita kat ini gasin ko din shukuske ke kida shukuske ya iplan. Fica gusto lang again nga mga frost beer nga. Kung frozen beer. Okay. All right. Okay. Other than our schedule, schedules last pa Tuesday na gawa awit gosh PM Pacific Standard Time. Katako kaya awit gosh ke iko na gawa wen pe sette awal gosh staff about basically kita ka fire kalo yeah. Na kikos bigat ko yung ngan fincha mo min kus aklin bela ashpe ayaul ke ashpe updates ayaul ash updates ke kasing cool nata so napan gigide ako giden dafo giden nakate o giden ko na panbel si kan bela ko panbel si giden ko na ash updates naro kung fin week at ke program lash plus na siyum kumin makain ito ala ash ayaw siga ash updates na ke gasing goal nata siya pa na kumin kan taf na sin magpuyongan kayo na isa min sumtana ni ke website lash www.gasinggoal.com CFIN siya lash na ke mission statement siya lash ngayon bakit yan akulin matlalal fung isa siya mit force kilalal fung iya in tafalus le na ke in matakigastan ka if ka trabahan may gos finli kunokot na lapsi ka pa pala ma lame cheese Christ usila siya smayeta dama mat the Great Commission kunokot na lapsi ngan pa kaya sumduti gastan ka kaya peptides lusle maluwo nga Katkan akfashe. Katkan sa med luti gasang at kung luti. For luti. Kung beptalos le. Beptilos le. Kung sprinkle kung water immersion. Processing and digestion. Lane si pel si fan na. Na mga sa actually mga bang si pelan casting ko na pa yung tafala may ito. Casting and discipleship. Pangay matun
tolu yok ke Great Commission. Kung hindi meto longolal kus fos longon luwan. Orek masapta luwa fosal kus. Max sinulon kus fos singal megos. Pangan fos tolu masang tapok. Kasi Great Commission ko kunokot lalapsan mit life ng yung. Kiden luti, kiden peptide sila, nakiden tafalos sila. Discipleship singen ko tafala mit life ng yung. Tita mafishesh. Kalme ya ba min kuminokot lafakin gumle. Kumin alle discipline, kumin egen mentor se, kumin mentee, kumin tafala ma ito. Alle pos ma kain diksyon na ukumye, kumin design flow ya kapay creator ya ma. Pangay ibsig discipleship, pang kumin lang le, kayan churches, fine merki pa lang. Pangay siye mamay los tinara, mo yan, ibsig na alle, kumin ako stay engaged. Kumin ako involved, kumin ako give up. A lot of kumin ako na alle yok sacrifice lo. Naoro ipsingan pa kunaske gasin gola pa nga finjak silash nga pa kren kan gas mo ito tafala. Usit tools mo asherosh nga. Insang lo sin lotelo lo san kumin mo kain liefose naoro akati lo man in oilel. Kung hindi, actually, kung actually nasiya na kalmin mo, nga hindi na makinalan ka ito. Kung gusto mo yung kisete, tamo liban ilakes mo kinyigot ple, pukon yung lang koske payapalong, ash mit fashion mit angaw, sa makatalorek makun. Insang sumosla, kinalal, finshaklal, may nasish may itang ikaslal. Nalar bakit mo tanggaw yung kilusan yeta o sinse. Eski mot ko. Bible sinang I'm reading uleng mata uleng sa sumlabangan kay mashlon yeta o sinse. Ngakom tikan kaan kaya pilusan yeta o sinse. Ifo, may molan mo ita tinalay soon. Yok nakipelan uleng sa. So uleng mata, kusyang siya. Kusyang siya nakiyeta o sinse. Fana uleng sa molan mo ita ilos tinamol soon yepos. Na si mga lang again na okay. Kasi lang again matwinen mer kita aski lof ko ang gold mabising. Aski mot ko pa po lo sumle in maslon mit ang will ke lusen yeta o sinse o shek pena alla na oil el simlalos nga. When in must skip Nakalme pa, the only way that this could have happened, even pa mo isifan na ba sa mostangan. Nakulong na nakatapa, ilert makingon matal sa masingkay simingin intafo kinalala. Na bar yokshipe nga kum. Kingot ko di pa po. Kasi hindi ekola makatil fa ako, o kitan matanak ye. May gatfinikola makatil sa ako, na ash fos isang line kaya isang shuk. Ash ki Deuteronomy, sibe book safla, sapta safla, fosa klu safla ke paya pala si mash ki fakir. Ta mo kuminde lies, kuminde esla. Nara, bago si Bella siya, God, dahil naging as, dekrin mit ko siya, in dafila gaston kat na sinwet na kewa. Masi na anjo mo, asyo yung bakit magina. Ingin na masi asyo yung matashin pa internet. Nabagad daki internet siya from kun. Gidente katte na wala aluse ko lalay fong yema. Finchak la siya bakit mata ke gaston kat, dudi gaston kat. Na bangay announcement lashke gasin ko lang ali lash mo tilu to gasin kat dek sham gidem dekero Mr. Frank, Double Frank, pang new edition si Lash nga taking Tresco, Mr. Lipan, taking na session last to ko matonye Tamil friend ila taka week at yang nakademit klimakos le na special guest slash nga pangis son tamdal son ya ko finila Mr. Alec Jackson ko ilus sa mata ko week as lang esik pa na ash finilus mo isa as kidali nganin esolos in taka week on na pangay may kung gusto ka session to kung gusto nila kita met klimakos la ash kat fin mo Ash ke program la siya.
na Melise to siya finan Sacramento. Paing kong Melise, classmate, finan sila kan finan Mawit, and tamay no da sikra, ikaw iba na assume, Merry Christmas, we kami kaksikin God falet na namina umguloge kasha lom na kay wama kum inuse usulom gemanten nganin in nakalwo ni na in aru in siya kuno kan gem Monday pingana week. Na any Russia finan Indiana alle post mawukat lang finan Indiana any akayakum kulamalla na Kim Kamal finan wat lalap Kim paingkom kulagi atlo nakayakum ke makusashkian na Zara Casey finan Washington Casey kum kulakayakum ke gulo ke kasin kasyo mga kumutas sa pongan nakayakum Carly Tosie finan Maui paingkom Nepelise Isaac ikaw ba na-assume? Daily Wasa wiya tabi ba? Nagwikom. Okay. Ikanatari. Kada siya lang. Be patient. Glory na finan Georgia. Glory na paingkom. Ikaw na-assume. Logam to kawit siyang uyiga. Digi naligopit. Melikilik kimakaho. Finan. Takay Kent, Washington. Tegin ni na il falla nga sa melikilik kimakao. Ama context yung usile leme kalmiya. Kadash kila yung Christmas na. Fin Merry kilik kimakaho. Na ikape na yun pa Merry Christmas. Ama tegin ni na pa expert kik ikasawa yun. Ilkanaksiwas sila. Na Aaron Sikra, ikaw na assume, buying goes. Like sisaklug yung Lisa Ramdramo, pange may fagak clash ke gasin ko la. Ifinash pa sing tapalan, tamalipan ko tigisena kason ya fin mas yung affected ako luman kum giyak sosir kum giyak konye ingin nga sit pelo sa mitliga show na gabulit ita. Tamalipan figa ash pa yuro. Yan ngawi kong bali mash alengan ke engan man nagaywa ali mo onna kato de kono lu ni pangam talong nga pella nga sil afo siya klasya ito we nga wala siya pastor Kaso William. Pastor William alaman mo tayo kung jack pa ito arang man di ko pa yun. Kung tayo na one bias ka to factual. Ang alam to, phone na muna alam mo ko. Wala nga. Alengan kaliya mo class ko right match kasi lang Christmas. Alam mo na pa eh. Texas pa, Georgia. Alam mo na gawin nga pa. Wala makong fact ha. Beyond first advent, second advent pa, focal point lot para casting ko lot. Kating discipleship. Alay na ikat na. Mawi kung yet niya ulan ang sing Kung di mga pa sila, you need to get disciple first to disciple others. Napakatarang. Kung may nanapay kung ito, mawi ko na kukuha ni God through His Son Jesus kung point mo ito. Paano nga yung mga kiyakalang niya? Kaya siya nakayigat kahit siya. Alam siya from home. Yung wala. Alright. Let me see. Liban, digi siya na. Off my room. Ano siya yikto Kimas, Washington. Uper, tamal Frank pala. Gang that. Yeah, to naliya. Pamalilong. Polisyo. Wait, among dalaman bias Kimas. President din ba Tamal Frank? Na among tayo tingabab. Thank you Tamal Frank about taking siya na. Ilma, nila ba yung tangama? Bias pek na masing ngamit ko naman finitewan siya coach ko. Emelimit the weeper. Exactly, where you bash me. May nga mga melim. Mga tuwi sa melim. Kung di na we master ay upe. Kila malap, may legaling kimaka na siwas na kaywa and where I guess yeah na
Yana wo kasha pindaga na yarosh ke yesi fashion nga show facts lalte kinalik ngan ilte na sesin kinga fact lakanin mo utwa. Kila Pa papi na glory na il second year. Nga mga will dal kiipsingan. target siya maponpe. Uy nga, kaya. Inaknis eh. Mga na mata ko iron lay minister lipa nil pa siya peka. Kila mala nga mo Okay. alam na pa in fact la yes nga joke na pa kaksak ma physically kaksak lon mo ito. Na mas mayok ngan baka tinito life ko tala na spirit la kaksak. Ngalong sinapay ngait lalies pesen in pas sira katala na on nala na keto won wo gas milo sorella ke sang la mana on nga ko fa ke pela ngala na wo na paira ke nga wi fashion nga fast pe fong na ke on nga nga ngait lali la fast ke fin ko at na kayo wa fin fela si nga ito sira ko ala na kanaus kat like fong ke lain singan Kishipen Lim Jesus Christ. Kilo malap na na siwas na kayo was sa mawikat ngayon. Wikat in kaksakin God ki akfalat lash may ko siya Kishipen Lim Jesus Christ. Pakalalin mo likat lang. Alay sumamait nga laralan tayo long kanon wiking Kilo malap pang marshero. Alright. Temden son yaş mazil valla yürümetli kumayak faşı mande Lamisser liba lille kafoye ko. Det Tuesday uniste sulbe fekologus Henry. Na tegin trust ko all ile to sa filma na ngay kan South Live singan. Na tegin siya le Freddy sette. Na medliga trust na gemadut tuta. Eh Temden son yaş mazil valla yürümetli. Naman na wangin mauru nga long sa wibos kag sa kinmalalap naman akfalat ke isu salam lem ke kaisien makubos aswaingen mawibos liye ingangan kag sa kwit liye na kwit na pewarde nga. Eva ka fin pangan mo form na ay nakitikin isen ay kakulat. Naraking am ta liyan mash we went mash the was liye Napalagan basta idanin academic program la siya ma Christmas tawaye ni pa yeto ko mukuiyak nan kalo sinta wa ako ara good luck na si hoste was ako ni participate in Christmas tawaye ni giye kasha pinbo along sa langkat kunaman lap teknisa na kung soon tamtay do la nga ke wibong sa los la tarde na ke kuma mai tielo sakara an life ni la pase to ko lang we ka comparing we Christmas ni le ganda Pinchang. no naman na eh tarde na Alright. Kay gulomalap ke pasana ko kat long la dar ye na. Kada ko investment na may nanakla siya. Kada siya kun ana ke ko fin lip siya opening cell lumisya lipa na. Siya kun na ke unit sauces ye. Na musing kita sham kun wala lan ka at ke pa unit siya kluong na si Philip nag-iwik nga ingiya pa kadilo lela kadilo lela in loong anak manas kadilo lela in long anak manas Sia Chronicles itkosh singa luwa na ke longo pakin mo yung masila ke Henry Schoolan Fano Senri an damol di ba nila ilata ko si feka mo si Ashke lift ko slow mo lon ko shan. Fokla ni casting ko na di ban kumin di. Tasok ta uye ko Sonia Tilson nilam ta usi akata yala ke mande an bakate le fakin se wo sel lalfo. Deuteronomy to ulan na Tuesday ni damol di ba nila ilata ko or akata yesing.
Now, without further ado, ngay ingin na gusto flo ang ingin bella na Europe Sonya kumingay na fashion kate mushroom na ke kuno kasi na ke mantean nga. Lo malap, tarla na malap ke pense ngay, eke nga pala pa shamon ke kanon malutut se ke mandean. Ana ke na tamalan sir na bakwan. Si pense nga na mo, kadel ba aking seboya los sa lalay for me. Kadel ba aking seboya los sa lalay for me. Merit sengan el tagakepu Deuteronomy chapter 1 and kada shamon bossena nage sinero. Kanon kake sibe senga in fact akin sebo ye lalay for me. Nakanon merito and sham gun masak palat lang God. Masyad Moses pa siyang na sin magishaya. Bensingen ilos falak na tari dikiyen. Icha kayo panos falakun kakilusen betlays matas time siya. Los ke ilos tupulingan for inen kagen mo isa. Ashpe siya apos lalos wanang Lain gadel samna zero sin porat pemagen noises kedusen yang ngawu. Tukun maingen los ucap na pinen mo pa in by ready as a kemerit saying it. Moses en sham na zelos insibi pa na es magin yelos ke masak lang God. Yung talos impien na morgon na Kapanagin patawat kay Merita. Unsang na silo sin Sulela kay Maluo. Sulela mainsewo mo ko maseng na. Ke pense mo ilo sa fashion na ke kasiyen mo lim gaden na fashion sa dik na wingin. Hello sema ay sama sudela sema posisyon sang na selo sinye. Hello sa yape fulin dalit na balosan affect ke postoluin. Kohos fulin dalit na duwos. Fin palawa na yun lime ka. Akos masaplal. Maldasam na selos ke hinzianos na fon na. Alayim ka dile, falakananos me. Ke werit say nga ngatan ni duo ke, ipsemet nan pangat. In sang na selos in Sulena national maluoyin yan. Los fin sulelain apos lien na masaklanggat. Natafon Mary tago ipse at luwingen. Pos lumikos le fala. Limgatile akin sevo yelos. Buena ke fakke sifeo. Limgatile akin sevo yelos. Ile falokanalos me Vikimatawan Felmayan Akfashelo Sedit Nawe. Los Levalokanolos me ay lewaya pe Falokanang may kalayang lal na selos. Blazing slot. Ile aking sewo yelos na sang may cash Apos Felindalit Natalos, apos email nalos, kokao natalos. Paingen malim gatile falopin na selos, kolim gatila pala na selos. Ilos fin sulelain, ang karwin na kuya masap lang kat. Ay na
flash lagi. Ko insulella mapaingin Milo said. Mood na. Okay, deposit ka siya. And mo. Lega kurok na. Masayang nga. Masayang nga man nasilos sa sulalain. Tapos masaklan ka. Gas fusage är legal palibia que meritse que mamosi el fatna se dosinge. Even like parenting ko siyam man ese papa sinisintit nata. Kung binagos mga sapin na sum mga ke kung inaroy ke para mga ronsun. Ngay resort mga kung kaya akin zero ye kung and so forth. Na na ke already siyang sa inyo. Ke Moses said it la Eloya pese akos ke pense mo Alexander ki Charlanos. Tako or Korean may series ni tuwin siya nila na Roshang Jangan. Hindi tapalan siya ako sa lingkad and fansin na le te bawi ya na ke and sa mga dolay na siya siya. Napaya na invention at kanya jam sila Moses na hindi ta lapet na laparan ni penen minsa in Rena jam lama sila de bisha dengan hina guys makin los que masa palat na lang ka talo sindiye apples que dia los na forma los pinaroingen Lenka de la Gyokyumin Zero Ceros. Ilakin Zero Yellows, Mayende for the life of your lalos, finding no small good was a flat and God. Naroge Marit singing Shamana in Neo, Kingaisa. Awetan bed, Sibena beds and Polan beds and Pussy said it at Tarna Bell of the God. Naayon for Belanos and those forward bells the plan God. But the people na yan. They purposes the Goyen Fakashos and Laos in it. Nailos, Kamosis and Shamasham Zelos, Tarimayan, and Nisa na Los Fanas. So, Palaligin by Jordan. Pensionen soswapa used kalenga de shishkiyan soswan usedos. Nga so malaka nagtaship marita naging ariti ang anon going in at ibe pishayish. Aden baka siya si Belanos ngan fin faskebe nga si Bena fin ngawi. Palba nga narator gas lak ngan lalay finila ko mo kita na hapwati po. Papa na kinaridi malutut sa inyo, Moses and Sham na siya daw sa inyo. In dictionary na guess makinya no sin tiana so diki masa palat pangkat. In isam ye kin siya los na kon na lem ka tele pa akin se wo ya los. Kasi ke perok man asir Stefana malutut sa inyo. Este paipla sesh que monas kaisia. Porque conforma wat kaisia ro. Ma se patara que pegana len. Hindi pa mo kan la. Na me mo ka lan ka. On free eluse. Kapela na sesh kot na pae sulela la. Kita wi inse wo kun ko kete patachang na ke senga. Patachang na ke may bakom ta senga. Kaya pain si Bena Purok na ke mo na siya. Kot mo duty gas wala na lang ka tawin destination sila siya. Hindi sila na kete uinse wo pagkatang time kayo. Pangay target sa nga mo na kayo akot na kayo
na kapin korek malash pinpela makat kai siengero Lewis usually mapat sa inye. Manake mo si Silva na si Magisha hinyan mo. Kada mo na na si Los wala na lan. Ito sa inyo na kay Fed si Manulay na si Los mo. Ito sa Uchak makawe Ace mod, Morning mod. Mga blessings lang kada sana si Los. Ay panana ke mo lash misenye kat Palakin, mwing sewo mo belen gade natin sewo yung ke. Mapes-pes ka na lain ko ni mo, kot kai siya palakin, kalang ban gade na siya. Wengin siya siya kain ka mo, atin na pala mwing sewo ban gade na siya. Siya tafas ke, fingat soulful plus, nakimalang sa ban gade na. Pila, hakyok ke, Mwing sewo lam na siya finfela, yepe saflayan mana kaywa. Katepa wi ushui mo mabat wala na lalim mo. Nara muluto ta nariti nalay na kaya kaso wi en nga wikin broy. Akfa siya wikin broy en ngayon. Na si Pese malos proy kun pasia mer siya ka may kudaw ke proy lalo sa kaya pa ke met fosh na itangal niya ke tama man sir din fact na mo non met fosh pi nga self mo non met fosh kung saan na self yak na sakto ke katekin pa Ne papan masuwas. Mundo was a self main pensing upepe masikia plan fela. A fin shop malala pa kiparoy sa inyo rake kaya nga deep siya. Makaksakin ta kasi proelan mo itin Kung usne kya po ke dup los ko sa shin surface in super misalan fela. Pwede paroy ka was na finchak malala napupusin non ka pa mainit example future lan nako tutude la kuspa ito yape shamon pwede mo ko gas lan ka nara Varle kapsakin malala kenaliye guys kata mamore mit forskning funyang affärsrik ma ayun sana na palaik peke mahalo saro na masa koin nye kishipen mapesi nga wi ikaya faksalad tamalan sir dengan gemit forsh inakayo ko smith forsh Enake kata cham ke pa pala ka del ye vedang dia mat kwen dia kararet ma insio lanai funi lo man enake si fa ilakin sebo ya los sa lanai funi kanta nalan merit singe pange isese o di say pala pa masa ina es maginados. Velos impiena son liki. Velos inakos masablankat. Velos avay sin zero o mapat ke. Alanay nila nga matan sila share manuita. India de bibos. India sa pena. Kishipen pangay maseo guidelines se mai polgat ke monla siya. Masap sila ang kating se message na kaiwa. And then na siya ilala na sila lo, sila manasage na kaiwa. Kot na pairela. Nakite, pasudela sengan, kot na pay sudela na kite. Queen sewo, kokite sudela
impiense vocasena. No kaksakingat mananap, worry the galayim, the going in a kayavat kaywa, dear for the yapalai for the long zin god. By na by a faxadal, lemon, lipaning. Ganyan na di pas pa sikyak finenanye. Katawan lain kataw pangafabo. Kataw pa may ganyan may chamon rola life ni lalos. Lupi ke ganyan natin. E kawag si pala mkunin biya se may katagan ni rek manay angay si. Step to finger fan share ma se may ilangan. Wangin card sila nga may tenzin. E forget ako marsh. If ama science il relate mo na siya ke science. Nga kumta kong lanay kain. Fingo marsh kat si sinembolalan ngan banglon. Na namakla ke sa nga ta kumta na pa kain wait sing. Finne math, baba math se. Finne math ngayon. Lalapan na life ng ilala. Dusen math was in a yes eh. Kaya natin nalalay ko yung mga ashkat se. Nangapansin mo, control din nem bon na pa wa finfela. Ipa sign nem pa, ipa sign mo na pa wa finfela. Hindi pa kisin si Epkin na pa yelash ka wari. Elash, iparekum na. Na, Taranit tako ye, tel ikash tako mana, izibe wala ka kisin si in siaksi la pakanga ko na nga natin na yun na guman la na we kan ngen long pe ma ko ta ngan CFL ila fa guess na soon nga share mo kay na kanin believe lang ganyan mo it na kilala for me fasila na ni pan man biti sto ngay mga pinasim na kaya pa mo pa si Jeff F med fortsätta från museet. När jag kunde man lärde mig nu att sänga en sham kunna lära från ni. Du några kunna lära från ni roman. Men lära från ni na. Jesus är when kunna na dinga el tako ni se. Monica que ma que do lash. Ella si vive för lako. Bayan ala patpieta pense länge. Bishop Manal for me, Eric mo, kalan sa pagkatin, siyowas kayo. Karna naman lap, sila malalap na singkat, kaya malutut po ko. Mga takotawi po ko sin Dipshe, koinwi siya mon, pinja malalap, katanak yok, yok tikinangay nagsiwas. Karna naman lap. All right. So, Sonya kulo na malap. Lumalap ke akatayasingen nga mo kung dakan na lo ni kita ko nu say examples so kan relate na ke masing ke point focus slash na ke pa dagan ni pluo nga ni sime nga other conditional statements kung fin us na flow na form na naakluwas nga le kung din okay kinga study kinga ako mo dito nga sumbriti casting lang asala me si fa narong akim da get circumcised kalmin circumcised nga pa el cut off the excess el support la mama wen si passing nga na vaccine pa skimot ko katil ile isla ma wen si pe na sigbait nga full na tuwasan nakumusip lakin main sewo. Tasaktam iplaske katen akos mamay fulia na siskan kat akos met na mesikak ko an katila isa na pon na mawang chipengan. Masih ba pangakitan loyang na kaya wayang akate na kalim sa makumusin na siskan. Le skimot ko nga kung pinpala matapang akin mga ilyaw pelas, fosing ilfat mo, katlos. Lame ka nila na
isla maweng Japan and tinasum mo kay van na and as in full na do. Got a fin. Along with a conditional statement. If you do this, then I will do that. Kung di mo full nata siya, kung di ka din app, kung taan niya ka si app nga, and if coach can written up with bunch of if statements. Like, if user tap this, then do that. Nakatin mo kung fin akos masa block. Nangaisra pa na mo mawang Japan. Hakin si Yekum full na do. Let that settle in. Gigagom long na lawing na excellent ka na si Moses sa sila inisya. Nganta na manasikum ng mistake. Kati ko in fact magat mutlalay kung isa may ask kita osta. Mingam daga ako osta. Tosto siya ngay save kita osta. Ipsinan. Nasokto, akin na fact la ipsinan la kati la ko la akin si uya got. Nasokto. It's up to you. It's up to me. Daga ako us pagkatiya. Na ipsinan malash. Ito yan. Namkulang wala. Nga lips na akdelawan nga long si akin na point out differences ke words. English, guessing this catch ko siya dito. Akati yan dahil mga si fun na pala Ay, kulang wala. Tawal liban ko digis na asma euros pwede i-charge namin. Nga mga tapan pelo ka na kaya layam kiloman. Una tambal sila charge namin. Alright, kaya gede fast namin na euro. So, tamdan susunod niya siya kung wala masum kaya ako lalom. Tawal liban, agin pala na sum. At